Masigugak, Ray. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbagam, Emily. At danton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat, Emily. Ay, ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sung batak ti awag ko. Amang ano napatag ti bagana. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bala busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Ah, mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadwa bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumay ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. may pangalan. Ato mahawag. Diba? Ne, baro anumero. Sino mo tatay ito eh? Aguyag din. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wen, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbog ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag lakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nagdanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ato ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga manabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige.
Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapat aramidag, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ama aramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga itamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, apay laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema. Anya dayta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektal. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmi kin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sabalin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madalagan. Nasingput-mut lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasayaat Saan text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumi ko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat ni Ray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit tibagim kin ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidag, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarem ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti kaandayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanyak. Iso adidak kumapampanawan.
Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Alala, di ka nagsangit anak ko. Di pati mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang pananotam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy akit ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masiguranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, magkita naman no kas di video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwang aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Kat, sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Mapayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak ko ma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas tamat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangipasyar mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay na! Nakaayayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama?
Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnad, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agnad, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. Adak paya katulunga mga wawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Nabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Sangom das, alapad day ta kanyak. Sigalang tinakarik na kitikastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na anapod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kayo day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasin pa. Kay patsig nga agbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Ta? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala. Awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasat. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numaladawa kiti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apa ng sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laang. Agyaman na agtanda kayo iti iliw ko iti anak ko, Emily.
Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikum da. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Oh, talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa kasla saan ka baka inarak ka? Pampanunutag ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera tayo ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawain na ko ma. Ang tatiyag pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kita asawam tiya asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka.
Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Itinaksa tinaramit ko ken ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Agad, anak tayo akong taway. Agad daw iti pambakawan ken ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kamailan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasama kiti inag. Natay, asya kaman na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ka na Mama. Pagawanan na ko, Mama. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Si ka, adagaya man nobyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyom kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon di tulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang. Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak ilibak. Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano,
Sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyamanak nga rod, auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihuak, auntie? Wan Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano san nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Gatno kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam auntie Marit imanihuak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta. Tani Auntie a mismo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan ah. Paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam. Tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamit, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwin ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto.
Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso, tata? Inaklon na kayo ni auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Uwan ko mga road, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastamat nga road timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang. Sob-sobra pa nga rod tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong amin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan ije balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak day takan ko na. Agam ko na naasan ang matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunag. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami, ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaunong nagtipang panunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ka man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag man. Sana, ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Ay, ganun gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatin na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatin na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawagan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantayo pa'y laang ta apo ko yun, nanang.
Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturod damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Ah. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan tayo nga Di ipagbasa. ka nagindidihan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop ka, Hil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramitam. Nagtalagak ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamuag, Hil. Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uweng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya, Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana, Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Mari, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay ko matay kanak iti gundaway kong agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. napatid ka mat kada kami. Iso asike, mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol na aramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak madkan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matjaulis ko. Ay na, agkakanat man ti bagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patib kerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak itian yaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na, Ngam, aduda matamap mapanijay. No arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imblangan. ne, datataulan ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada tikapsat ko, Nana Nadja. Adda barok, sumrak kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana, mabisin kami kat. Ay mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? At datay nabati nga aduboy dagsapa, Phoebe. Ingkaman nga rin nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At day silid na barok.
Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kun saan pa yun amang mangan. Anya? Apay ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kas jay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak maasawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam api ang mabisinak matlat ta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Paglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta a babae. Hunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 lang. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang, ah. Aklo naman ti ipapatay day di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang nga. Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tay wallet mo, aya. Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayag mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, aya. Sa pulot man. Ay, ilak ko pa tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanen balasang ko. Ay na, bye-bye ang pailaang nana. Ang damot ti asawa ka mga sikasukan ko na. Ha, Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawak. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam a kwarta ni Manang Joy? Ada, ng basit. Manaktak ngamin day dya bakit na dya. Kanayon na sumrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anyang aro di planom. Agnag tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo niti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag? Papanawa kong day jay. Ta sigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin agan watta ditoy. Sige, nasaysaya at pay andi. Tapno nawaya tayong agunggunay dito yung nagtibalay na. Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan day ta nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ha, Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas di moten tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na moten ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kan san? ha. Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya, Agnaid kami dito ibalay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. andi. Iso pasensya na ah. Saan ka papapanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan anay nga ina na. Ulitak ah. Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Wan? Ay, kat sige, ano kasta ti ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikasukan ni Ma'am Joy. Takabsat mo kat nga rod. Angam, ipaagas yu kumaadagos ta manon nga aldaw sa bali ti jarna. Patsak nga agimbag pa'y ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na dayjay. Gapo iti ipupusa yan day di sir nga asawa na. akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam ngay. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na. Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayap ti panunot na. Sumanaumanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Wan nga rod. Agam bayam. Yakar kon to ijay suli a silid. Tadayo iti silid na. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, daited mo kanin na. Sikat imang pakan.
Parang kayat na, no sikat mangtad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mangan tulat tangarudan umabisin. Tatang, kayat ko ti ado amak-makan. Ngam awan matente karga di nagdakkel arif da ante Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makachindahin tum nadamdam anak ko, wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Ala, ilista mga roti kayat mo, tagatangag amin, wen? Adun sa ti kwarta ma tatang. Wala, inted ni Antim Ajoy. Aywan, agsangsangit ni ante itay. Idi kwan, nagkatawa. Bye-bye am, takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumbrag iti silit na, ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan, tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako nga appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ila ko ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't la maus-usar dagi jay. Pati ti TV, ilako ta. Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod at the cellphone tayo. Malaki din. Ilakotan. Sige nga, Rod. Nairwar mo tan dagiti daduma dadak kalakotson. Wen tanakatambak la jesiled. Iso nga ilakot akit din. Tatang, anyat ar-aramidan nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen dabirbiro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da auntie. Day talagkalkalkal ti ar-aramidan nyo kunin nanang. Apay, anyat sapsapulon nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Ay, pang babae matday tatatang. Ken adapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae dagita. Ito jukit di ka ni nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas anak ko. Ha? Ala, isimpan dagiti na erwar iti kabinet. Tamapanak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet ijay kahit. Inak kitaan, no adda ijay ti sapsapulat. Andi, adda nakita ka adwa arilo. Nginginaan arilo dagito eh. Ni, huwag ngagpaso Kan, adda pa'y singsing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo duling ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat, ikanak mat ah. Di ka madanagan, tayo malako. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun, kasdainan. Agimbag tulat ta. Kasano ang marami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan, Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kan nalaing nga kusila. Auntie, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy, Naimas? wen auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na poy. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Ken, daytoy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw ang nabisinan kayo auntie. Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na poy. Tinapay kan tinapay laang. Gatas kan gatas laang. Ay, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kananang dito'y balay, auntie. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayo. Saan kayo nagsuksukat? Ay, luyatan kayo, Ay,
Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Ag-toothbrush kayo, Wen. Nuko na damay sa laang ti alaam, may sa. Awan urban nila dyatat tao. Rabin. Adeta. Nalpasan na nadigos kayo, auntie. Auntie titwalya. Ala, intayon ije si Lidyo. Taagbado kayo, auntie. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at kabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ija ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sarungkaran intun bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, Wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, Manang. Diyak mo da ita. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, Wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Tara! Tamahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kay balay da Ma'am Joy. Asidig mo't, exercise kumatan Isupay ngamin ti pagpletek. Ni Ma'am Joy dayjay Agtaray-taray mag... Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakbuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti, umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaray ta! Ay na, di nakulibutan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugam, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpailita matlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy wan. Agibin ta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy. Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang tayo iti motorsiklo ta. Sige, sikati makam mo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadagiti ilako ta kumaasa ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang at least, ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ili, anak ko. Agbati ka dito ibalay, Wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen, expert na ito amang agmotor, anak ko. Agkimkimat pa'y. Awan kadwak dito'y balay. Tasaan mo tin na nagawawid ni Auntie Joy. Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mat kapotem. Nagpigsa ti tudo kan kimat. Agsardeng tan sapay, Andy. Sanain, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray, Tapno baka danon ta dagos. Awanan dananang kintatang ko. Nana Nadya. Nakimatda. Kabayatan di pa nagbiyahe da. Ay, awan nga roon, Barok. Makipagladingi ta ka. Tas ano akpay itan? Awanan kadwak dito'y balay. Tapinanawan da kung dagiti dadaggal ko. Nala, di ka nagladingit.
Ada kami akaduam kan ni Antim Ajoy. Ayan nga tan ni Antik Ajoy. Ada ijay pagagasan, barok. Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Taada ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rog, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanak ka na Nadia. Gapo iti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dag iti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadak. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanaw kan ka ditoy. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw. Nga uray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, sana ba, Nana? Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, Nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo.